Atumia a itũũra rĩa Daaba wadi-inĩ ya Garemara nimekuhumuka thabarĩ ndaya makoretwo makĩoha gũthiĩ gwetha maaĩ thutha wa thirikari ya Korea kũrugũria tabarĩra ya maaĩ hakuhĩ na mĩciĩ yao. Kũringana na Sabina na Moe, wagi wa maaĩ ũkoretwo wĩ mũrigo kwa miaka mĩingĩ, kuona mohaga thabarĩ ya kilomita nyingĩ gũthiĩ gwetha maaĩ. Mbeleni sisi kama wamama tulikuwa na shida sana, tangu hewa ibadilike sisi tukakuwa na shida, sababu sisi tulikuwa ni wafugaji na mbuzi na ng'ombe. Mi Park ni munini wa mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Korea International Cooperation Agency gũkũ bũrũri-inĩ, agĩtarĩria wĩrutĩri wa thirikari ya Korea gũteithĩrĩria atumia na njĩra ya gũtigĩrĩra mena maaĩ ma kũigana. One of the main reasons or aim for this project is to provide a sustainable and clean water to the people, and furthermore we hope that we can give a more capacity building program to women. We provide water for consumption of people, consumption of animals. We have animal traps. By animals, I mean animals which are kept by people, but also by wildlife. Munini wa Governor Isiolo James Lowassa ni agathĩrĩirie kambuni ĩno na rũhonge rwa Kenya rwa gĩkundi kĩa World Vision nĩ wĩrutĩri wao na weheani gũkinyĩria tabarĩra ĩno, akĩranĩra atĩ Aikari nĩ mekũmenyera tabarĩra ĩno. Tumeona through World Vision na Koika ni kitu ambayo inaonekana, na pia hata ukilinganisha na ile pesa imetolewa 17 million, kweli si pesa imetumika na imetumika vizuri. Ile kitu naomba, hiyo maji iko na committee ya hiyo women group ambao wanasimamia. Committee kazi yake ni kuhakikisha kuwa umetunza ile kitu imewekwa hapo ndani kwa kuchunga mchana na usiku. Ile tumepata hiyo maji, hata tutauza panda miti na tutauza lima chamba kiasi ambayo tunaweza kulima. Na kulima hiyo chamba sisi kama mama tutaweza kutoka kwa ile shida tulikuwa mbeleni. Ngĩribotera Inooro TV, njitagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.